nkornu appelli twal, għanna mamma napu komissjon għafu novi film ma dan bis natura.
Johannes ass Kombord. So, wir sind bei der Belle Etoile ukom, dat ass vun eise gréissten Erkaufszentren, méi mé derfen Schleider du net mat dran hëllen. Bis geschwen, ciao! Hun eng kleng Stärkung immer beich an Klinik fuhren. Ei, war dat lecker!